The Doba Shanong Chiliang Raj along with Meghalaya AIDS Control Society, National Health Mission has held awareness cum voluntary blood donation camp at Civil Hospital, Blood Bank Jobai. Bigger contribution yang people nan safe way which give them improve kiwa kams ke diga snam dio berthai ni na man higa berthai ko bon ki crisis ki bon jet kiwa I bon set problem be bro ki liang ndai jing ni rap ki jing man na ga do snam snai kan theory kan ka jing ke ni kra lang ga da senda civil hospital kan ka yang lang ga doktor in charge ni doktor sela buat senang ni, dekat adalah di nampak.